la fachosphère et les services secrets marocains s'en donnent aujourd'hui à cœur joie, mais cela ne m'atteint pas. السلام عليكم ولاد بلادي بنات بلادي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بارطاجيو لنا الفيديو هذه، راني حنعاودها للمره الثانيه لانه تيك توك ما قبلهاش، نتمنى ان شاء الله يقبلها. تصريحات قويه ونادره من نوعها في فرنسا. لو مير ديفري يصرح. اسمع معايا الفيديو هذه مليح. Alors je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue sur la fête d'Ivry, sur Ivry en fête, qu'un grand rassemblement de moments populaires. Souhaiter la bienvenue à l'Arazad, à l'association des Amis de la République Sahraoui démocratique, et bienvenue aussi à l'association de jeunesse qui s'est créée récemment. Et je profite de l'occasion de votre présence sur la fête d'Ivry pour envoyer toute mon amitié, toute ma solidarité et mon soutien à Nahama Asfari, qui a entrepris depuis quelques jours une grève de la faim pour à la fois protester contre qui lui est reconnu du point de vue international. Donc tout mon soutien à mon ami Nahama, qui se trouve être un citoyen d'honneur de la ville d'Ivry. Donc je lui adresse vraiment toute mon amitié, ma solidarité et mon soutien. Je ne suis pas dupe de la déferlante d'injures et de menaces qui sont portées sur moi aujourd'hui, qui sont des injures et des menaces islamophobes à l'encontre de toute la communauté musulmane de France. Et je ne suis pas dupe non plus du fait que derrière ça, ils ont été chercher des images de mon voyage à Tindouf dans un camp de réfugiés pour essayer d'alimenter ça. Et je dis, il y a deux univers parallèles. Il y a la vraie vie où les habitants d'Ivry n'arrêtent pas de me témoigner leur soutien et leur engagement à mes côtés, et un autre monde qui est celui des réseaux sociaux où la fachosphère et les services secrets marocains s'en donnent aujourd'hui à cœur joie, mais cela ne m'atteint pas. Je continuerai à être déterminé et je dis à Nahama, bon courage et toute ma solidarité. Merci beaucoup. كما شفتوا خوتي العزاز، ليست الا الجزائر ولا المواطنين الجزائريين اللي راهم يدعموا في القضيه الصحراويه. هنا لو مير دو لا فيل ديفري، رئيس بلديه مدينه إيفري، كذلك قالها بالصوت العالي انه انا ادعم القضيه تاع الشعب الصحراوي ومن حقهم انه يديو الاستقلال نتاعهم. انا ما على باليش علاش المراركه والجيران علاه ما ديروش فيديوهات على الناس هذوما، علاه ما تقولوا لهمش بلي نتوما سرطان. علاه لما تشوفوا الجزائري تقولوا نتايا انت راك تدعم فيه وانت راك دير له وتاك تدعم فيه حتى في السلاح وكذا وكذا. هاد الناس راحت حتى للمخيمات بتندوف، راحوا حتى لتما وشافوا الشعب الصحراوي وشافوا كيفاش عايش وهم يدعمونهم. الناس اللي تدعم النصر وتدعم القضية اللي على حق لا تخجل. الناس هذوما ما يخجلوش باش يقولك أنا راني مع الشعب الصحراوي ولا راني مع الشعب الفلسطيني. فإذا خوتي العزاز مازال كاين ناس الخير، سواء عند المسلمين ولا عند الأجانب، يعني الناس اللي الغير المسلمة. فصدقوني هذا الإنسان كل سنة خوتي كل سنة يعطي لهم مكان للشعب الصحراوي في مدينة إيفري، دي ستوند باش يمثلون الثقافة نتاعهم، الثقافة الصحراوية، لا كولتور نون ماتيريال اي ماتيريال صحراوي، ولا يخجل بذلك. خوتي العزاز كان ماذا بيا نحط لكم يعني مقاطع من الثقافة الصحراوية، لكن نحط لكم غير واحد الفيديو صغير باسكو الخير ما حبوش يخليني نحطهم، لكن حنحاول نحطهم في فيديو آخر. فماذا بيكم خوتي العزاز بارطاجيو هذا الفيديو. تحياتي المراركة.